and lifuna i-youth. Phinde lifuna inqwaba yama-qualifications, liphinde libange isicefelo la imisebenzi ayikho. Le ngane besisebenza isikwazi ukuziphila, isikwazi ukondla umndeni wayo, izobuya manje izoba udontonto le-South Africa. Lo mongameli wenu obetreat-a i-crypto as a criminal offense, la e-South Africa uma wenza i-crypto nje bothatha njengesigebengu. Kodwa njengamanje yena lo hulumeni wase-South Africa usekufuna ukutshontsha yona le crypto, antshontshe kubantu. Why uRamaphosa angathengi i-crypto yena ayiholde as i-country, as i-South Africa? Azi ukuthi uma kufika i-bull run leyo ma-coins azobe waholdile yena, azothi menza imali, leyo mali mhlawumbe athi hayi ngisolwa nento yokuqeda imjondolo e-South Africa, angabukhona umuntu ohlala emjondolo. Kukhulunywa ngokuthi uhulumeni wase-South Africa uholde ama-millions, ama-billions, ama-trillions, ama-quadrillions, ama-coin awaholdile kwi-crypto. Uma ngabe kufika leyo mali ye-bull run, uzokwenza izinto e-South Africa, enze impilo ibe ngcono, akhe amafemu, kwakhiwa ama-products, nama-products esiwathola ngaphandle kuba wale atholakale la e-South Africa, a-create amathuba emisebenzi. Noma kukhulunywa ngokuthi awusekho umjondolo omusha ozokwakhiwa njengamanje. Le mjondolo ekhona, wonke umuntu osemjondolo njengamanje bayabalwa abantu bayaziwa endaweni ethize ukuthi kunemjondolo emingaka, leyo mjondolo iphendulwe ibe izindlu. Enze izwe lakhe libe ngcono, emakhaya avula imigwaqo, ungabukhona umuzi ekuthiwa umgwaqo awungeni kuwona. Kodwa ubhizi ufuna ukuntshontshela thina.